tuna chuan in Miss Chapchar Kut sang ni som ni paruk result puan na hun kan nei to dona in phur to em in ril ro om sa ve de olek te om to em o ka zot reng reng nei nem cheu ole tuna chuan in result puan na khanin kan vai khat thomin chwa te mi pui ho khan vai khat ring the win ole tuna chuan in result puan na hun kha kan nei do na lo man kha kan sem ha zel do na mi Chapchar Kut ti lo adang zong hian in title an nei vek do na lo man hi fourth runner up omani ole runner up hian in mi panga an oma runner up hian lo man chi sang sang le poisa fai cheng sing khat theu an dong bok do na ni ole runner up lo man ma saber min sem sak turin khomai takin pulal nun moya assistant engineer AMC stage ha lo chho seleng na thome runner up hian in mi panga an lang kan ti to kha fourth runner up loman dong masaber tu chu zar zo kimi ani kutim beng teang fourth runner up apani na kan puan tur hi Sara lal din pui hani Minlan sak turin pula than khuma assistant commissioner excise and narcotics khongai se cha lo chho se kan fourth runner up panina kan puan hi Sara lal din pui ania fourth runner up kan puan to te hi zar zo kimile Sara lal din pui te anni tuna chuan in runner up dang kan puang le don ani loman min sep sak turin khongai takin puzo lian sanga FAO les de stage ha lo chho seleng na thome ole runner up dong tu dang le chu ar lalmuan puye ani kutin beng teang Ireland muan pui troi om tu te ka khongai in thomin chwa sak vele te angu Ireland muan pui he kan fodan arab te hian lom pui le om le maya title hanon lo cheu theya kan lom pui le ani Ireland muan pui le loman min sem sak tu chunga kan lome ole kan pon chun zum le nga langa kan fourth runner up atana pathumna kan puang dona minlan sak turin pu zayon parloma deputy SPD samagra shiksha mizoram sei cha lo chua chun zum se ole fourth runner up pon chun zum ango kan fourth runner up tur hi lalom kimi mi tam tak zinga zanina kan mis ronin lan te hi than chua an nia a tha che tho an nia kan judge te tan pon alu hai thak le in karinga mi zo zinga mi zo nula chhuanom tak tak kan la nei hi alomom kan ti hle ani
วันเลยลมมันมินเซมสักตู้ผู้ชายอ่อนปาลมมาจุงอารมณ์ทุกันสยะและลมกิมิกันลมปุยอันนี้วันเลยตัวน่าจวนน่ะตัวเล็กกันพวงโดนงารันรับดังลมมันมินเซมสักตูรีนพิสัยโลปารี Joint Director Women and Child Development กันโซเมวันเลยรันรับดงตูดังเละจูละเลงโมยอันนี้ลมมันมินเซมสักตู้ Women and Child Development ลำมากัน Joint Director พิสัยเราปาริจุงะกันลมกัน fourth runner up เตะที่คานกันลมปุยเล็ดเซว่า third runner up กันกายังthird runner up พี่ปนิกันเนี่ย third runner up ปักขัดจกลมมันมินลันสักตู้เฮียนิน Economics and Statistics ลำมากัน Joint Director ปีเมรีลารินซุงสเตจคงไอ้เราชวกเซปีเมรีลารินซุงโอเลอารมณ์สันเราหน้าฮาวางิน Assistant Director ผู้ซีวันเวนะข้างในสเตจเราชักเซอันนี้ให้กุดเบงินกันเราหลมโดนเนี่ย Third runner up ที่ข้างกันปวนซุนสมังะ Third runner up ปันนี้กันเนี่ยกันปวนมาสักตูดซูเลลเบียกซัวลีเลลเบียกซัวลีเลลเบียกซัวลีกันหลมปุยเล่ไหมจันอินะกันfourth runner up เตคานินปอยสฟายเจงสิงขัดเชวอันดงกัน third runner up เตฮิอานินปอยสฟายเจงสิงขัดสางนี่เชวอันดงนี่วันเลยตัวน่าจวนินทัดรันรับดังกันพวงเลยโดนงาลมมันมินเซมสุกตูเฮียน Cooperative Society ลำมากัน Chairman กันส้มโดนะ It is my great pleasure to invite on stage Sri Sivaji Samrao-Dol, founder and chairman of one of the biggest cooperative societies in India, Vikates Water Cooperative Power and Agro Processing Limited, Nasik, Maharashtra, to give away third runner-up. Please, everyone, let's give him once again a big round of applause. Third runner-up Loman, Dong Tu, Dang Le Su. Hailey, Valang Remruati, Hani. Không phải takin
We are very grateful to Sri Shivaji Shamrao Dole, and we congratulate Haley as well. Ole, oh hey, kan nula kan la than swalo te hi an lo ma an puan yan ni thomin chwa te yang. An mel cha in an pian athiam hlom to sia puan po ahu phurom to hlein ka sia tu na chuanin second runner up lama kan chawanga second runner up te hianin poisa fai cheng sing khat sanga adong le dona second runner up minlan saktur hianin engineer lan wan puya director land resources soil and water conservation lama changin khongain se cha hianin kan soma lo chwa chunjom se change second runner up kan puang dona mi pui lom khan in han ring ve chin reng reng te u second runner up tur hi tu ngai in rin le in confuse lo chan le maya ole a om thawe confuse lo po kha an cha lo me maya ke man kan puan sak mayang chewo kumin mi Chapchar Kut sang ni som ni paruka kan second runner up chu kan second runner up chu mal som tuangi mal som tuangi kan lom puye ole loman minlan saktu engineer lan muan puya van lan muan puya changte chunga kan lome ole khongain kan nula pani kan lan nei te karon sok ma le shata ula change mi puita din melan muchak palang ole kan miste kan zona hianin in lo let lenga mi puite dan mu nuwa chau chuan tha te kan lak sak zo chuan khongai kan miste lo let le se kan zona hian an zing a hianin mi Chapchar Kut kan puang to dona han en wang hianin an phu ve to le maya ole veila ma hian to pe shatang ole first runner up le mi Chapchar Kut sang ni som ni paruk kan laba ka first runner up kan puan ma in mi Chapchar Kut kan puang masadona mi Chapchar Kut kan mi Chapchar Kut tu rein rin kha vai khat sia han sai vele re te hu tuna chuanin khong ai takin min lo she thiam sha mula ole he in hoste hi mishing ve mai kan dia char tur tam sia kan han ti thel deuh lek china min han she thiamula ole tuna chuanin mi Chapchar Kut sang ni som ni paruk loman kan hlananga min hlan sak turin kan organizing committee kan chairman dr lel machuana zofa khangai lo chause ani kan soita kang khani mi zo thu thiam tak mai la puwa thiam tak mai ani tel bokani kudin lo beng te anga puarin helaya stage kan miss mu to te chu an thleng sang vek to han ngai to la mi zo nu la ro zinga ani than chwa ania an thleng sang vek to ani kan lompui vek kan title wa tu te kan fourth runner up te kan third runner up te le kan second runner up te in sunga kan loma heng kan thil organizer te in non tel dua kan loma ni te po ka han ti le tai la kan ti so lom lo ve ole result kan puang photanga chumi ma kan soidu chu kan organizing committee te hianin kan mi Chapchar Kut te hi achiat lo wangle an na lawanga thlang chuak mai an ni lova kan rehearsal na apo an nun zia le engkim an shil veka kan organizing committee te hianin kan nula kan chuan tak tak te hi an moina pi ala ma hianin an khosak dan phung engkim ma hianin an sho an kai shoi chale ni ti kha kan han soitel saksham duwa
วันเล่ตุน่าจนมิสจับจาร์กูดกันปวงโดนงามิสจับจาร์กูดกันปวนโซนัวเฮียนิน first runner up โลมันกันลานเละพดโดนนี่อเมริกาจะมีมาชวนมิสจับจาร์กูดกันเชพดโดนดีค่ะกันหันตาหลังนี้เซเลงนาโชเมเล็กประคัดปนีปทุมกันเชียร์งารินปุยเนียนเฮียนินอับมิงเลอเวงกันรอนลำรัวโดนนี่โอ้กันอินริงเอ็มมิสจับจากูดสังนิสมนิปรุกดินมุนลัวตูจูขาดนี่ทุ่มเซเลสตินาลันชันดามิดังดวงเวงเซเลสตินาจะเข้ามายินหันเตอร์เซลันชันโอเล first runner up โลมันกันนั่นหลานเละมาซัพพอร์ตงะกัน first runner up จูลังมันนี่โจคานินหันสอยเตอูกัน first runner up จูเล่นหนุนสังอี republic เวียงทังอันนี้คงไงยินโลมันมินลันสักตูรินปุสวันเตะค่ะเซชาโลมันมินลันสักตูรินกัน chief guest ลามาจังอินกันโซมังwe kindly welcome Sri Saibal Kanti Roy General Manager Mizoram Rural Bank to give away the prizes for us. Sang ti joy om tu này chale maya ke pon na kal ho in phal lo in karing ani lo zon ho ru o sang te hi he at swan om le mai we are grateful to Sri Saibal Kanti Roy for handing the prizes for us. Ole tuna chuanin kan mi Chapchar Kut sang ni som ni paruk lo man lan na hun kan nei le tonga kan organizing committee lama kan chairman Dr. Lalmatsuana, kung ayin say cha ilaw mang Boy kat kan Mr. Paul yanin thomin swalete ang hunte top todo na anu yom siya. Kan Mr. Chapchar Kut ka kung ayin law chuak ma deula. Kan chairman me upo nula chalo ma chan zam ve der mai he anin lan pulei thei lo kan chairman khan in kumsom pasarit sunga ka voi khatlan na hatini kan lompui le mai avoi khatlan na kan ko chuak thei hi kan in chuang ani wale tuna chuan in kumsak ni le som ni paruk Miss Chapchar Kut kan nei ta crowning hun kan mang do nga Miss Chapchar Kut ne na hianin
vakiria kan khumtir dona chumi khumtir na hun min nei sak turin kum sang ni le som ni pangami Chapchar Kut Amy lal thasangi kan some mi puiten kut bengin in lom teang